uNkulunkulu athembekile ukuveza indlela ugcina ufikile. Awubuke makhelo simakhe siyaya esulweni khona siyaya siya noma kumnyama kodwa esulweni siyaya. Ngoba sasitabela kade sithi siyaya awu siyaya esulweni siyaya awu siyaya esulweni Satan uzundeli ngani awu siyaya esulweni Satan uzundeli ngani awu siyaya esulweni awu siyaya yeka ngamabomo akhe hayi ngoba ngatshelwanga hayi ngoba izwi elizwanga. Praise the Lord. Nami ngibonga uNkulunkulu akangenzele wona ukuthi ngingena ngisho eRadweni leSwazini every Thursday sinobaba uNkambule abanye bayamazi umfundisi HS Nkambule. Sinohlelo eRadweni kule radio okuthiwa iVOC Voice of the Church every Thursday 3:30. Uma ungakezwa mina uzoba uNkambule sishintshana so-YouTube. Kunomzalwane nje omnye umama owathi ukuze iAOG izwakale emhlabeni wonke wakhipha yakhe imali wayobhadala ku-radio station ukuthi kube nohlelo ngisho nomama oyedwa nothi lokha. Uyabona bazalwa nokuzikhanda umama oyedwa and umama ngitshela iprice mina ngishumela for 15 minutes. Leyo 15 minutes each 180. But lo mama lo uyabhadala every Thursday. Uyayabhadalele unyaka wonke bese siyashintshana ke nobaba uNkambule. Uyabona ukuthi imali leyo mali. Oh haleluya. Ngikhulumela abantu abathi noma mina ngingakwazi ukushumayela kodwa ngingashumayela ngemali yami ngibhadale bese ingekho zikaNkulunkulu ziyahamba ziyomemezela njengokubizwa kwazo uNkulunkulu. Ngoba bazalwane sisonke silapha nje kulona loyo uneyakhe inkonzo. Noma ukuhlabelela uyashumayela ngalokuhlabelela. Into efuna uNkulunkulu ukuthi umkhonza ube ulobile spiritual. Waloba uNkulunkulu uyazenzela umsebenzi. Praise the Lord. Nathi sishumayela. Uba uNkambule wake wathi ngelinye ilanga Mandla nangiyoqala ukushumayela emathendeni. Ungakhathazeki ukuthi ushumayele kwangaphenduki noyedwa. Izwi likaNkulunkulu yimbewu, yinhlanyelo. Omunye uyayifaka namuhla ahambe isikhathi simhlabile angakhombisi ukuthi simhlabile. Agijime lapho ayawela khona uyawuzomfakazi uthi ngiphenduka namhlanje ngahlatshwa yizwi kuphinde. Ungaphela amandla uma uthi ashumayela ubize altar call kungabikho ophendukayo. Ngicela ukushumayela ethendeni leBack to God 2003 sigijima la emathendeni kuze kube manje ke sengishitshile ke semafake ngale ku-RCC kodwa nje ngiyayithanda le nkonzo yasemathendeni ngoba inkonzo yami njengoba ngisho ngithi ngingakashadi nokushada uNkulunkulu wangibiza ngishumayele ema-tax rank ngishumayele ezibhedlela bagcina babonile ukuthi kunento ebekwe uNkulunkulu la. Ngahamba sawuqala imvuselelo bayishiya phakathi wathi uNkulunkulu bengiyiqalela wena Dubeka. I don't imvuselelo 6 months. I'm not keyboard. Ngihlabela ngedwa ngishaya
wathi ungayivala uma ingeyakho. Ngathi uma abasho Jesu bakathi angiqhubeke, ngathi ngiqhubeka kwabuya abantwana ngababili ngabathathu. Wathi kuyophela lelo viki ithandazile yabigcwele indlu. Ngihamba ngayo reporta kumfundisi emphethwe nguye ngoba kuhle uba ngumzalwane uphathwe. Ungabi mhlambi kaZelusini uhamba nje noma nguphi awuripoti ngemelusi noma sekwenzeka izinga la ukhona uzawusaba nokuyobika kumfundisi wakho kusekwenzekeni ngoba bhakangazi ukuthi uyephi uhamba ungaziyo. Angibukele makhosi makhe sorry shem abasho kuwe kodwa sengishiya ababikho olusekanga noma uyokhonza kuphi kuphi reporter emuva la uphethwe khona la weluswe khona. Haya ngayobika kumfundisi wami uthi hey levuselo solo iyaqhubeka le. Washo ukuthi hey ngathi mbamba wathi ukuthi awusebenini ngathi bathi nyalo sebadela khona nangesona wathi badele bafune naye singathandazela khona ngesona. Ngisho 6 months sikonzenta baba every day and ngizigibela ngeyami imali kungenamali ye-back to God enginikezweyo noma kusengabi ngumfundisi kodwa ubizo lungaphakathi luyakuduza. Angazi ngikhulumelani kanje kodwa sizakala wena odawutha ubizo. Haleluya. Ngedlula lapho sengiqalile lelo bandla ngayoqala elinye lapho uNkulunkulu wangikhomba khona ngingazange sengifike kodwa ngathi nangifika ngithi nje ngiyazedlulela ngelinye ilanga ngihamba nabanye abantu bathawu yini ngathi nginamanga ukuthi angizange sengifike la kanti ngake ngafika kanti ngafika ngombono uNkulunkulu afikile wangikhombisa ukuthi la kunabantu bami engafuna ezulwini funa uzoqala imali. Ngathi nasengiyoqala ibandla lapho ngiyophela uNkulunkulu sakhulumile angathola indawo yokukhonzela indawo yokuhlala ngihlala phansi kwesihlahla inyanga yonke ngihlala emotweni nasekungena inkonzo laphansi kwesihlahla ngisusa abazali ngisusa imoto kuhlala abazalwane nabahamba abazalwane ngiyisa imoto yami ipaki phansi kwesihlahla ngene emotweni ngilale khona inyanga yonke laqaleka ibandla nokukhuluma izile executive yazolivula ngilakhe ngingedwa ningenamuntu ongilekelelayo ninabazalwane nje uNkulunkulu akabathinda ukuthi nikela nganawo nikela nganawo lakhela isonto indlu ethi 20 meters by 11 meters ngayakha ngenzini nazinzimbe ngiyibona. Haleluya. uNkulunkulu asathubenzisa into abanye bangathi awuphili kahle kanti ugijelwe izulu. Praise the Lord. Ukhona uNkulunkulu akayekelelana akashiyana uma athi uyabiza akadlanga. Ngathi-ke sengisebenza ngishumayela kanti ngisashuka uhulumende yathi inkosi angirizayo emsebenzini ngingene emsebenzini kaNkulunkulu full time ngarizayina ku-government ngikhashwe permanent pensionable kodwa uNkulunkulu wathi angirizayo ungibona nje ngiphila ngokusebenza ngomlomo njengodlala ngisebenza ukushumayela nje kuphela. Haleluya. Musa kaNkulunkulu abantu ababancedile isikole nakhile nekhaya. Haleluya. Ngumusa kaNkulunkulu ngoba uNkulunkulu akahlekisi umuntu uma ngabe uzinikele kuye akahlekisi ngawe uNkulunkulu. Asifunde ivesi ngihlale phansi. Timothy wesibili Psalm 4 verse 7 and 8. Sihloko sami ngicela ukukhulumela epiwaso sihloko lesithi lwani kulwa lokuhle. Abantu abangabumbani usempini nangabe ungamamukela uJesu
usempini yokuthi uyabizwa embusweni kaNkulunkulu. Manje kunalezinto ezibambako ezithi musa uphenduka. Okunye bantu nje abangani bakho ozibambaza uthini. Nasesosephenduke mina. Yimbi kwayona leyo. Nasawusenzisiwe usempini inyama ifuna izinto zala ezweni. Kodwa umuntu wangaphakathi ulaphela izinto zasekhaya. Sisempini bazalwane. Indaba enkulu usempini unobani. Kodwa kuhle ukuthi usempini unoNkulunkulu. Praise the Lord. Ngoba yena akashiyana unathi day and night. Lwani kulo lokuhle ukhona lo mfuthi Zilwile nyimpi leyinene zethile mvuka wa mina wa kutsutsuma zihlayisile kuphumela leswi saleke hileswaku hari ya vahluri yi ndzi yimerile ungakululama loko hosi muavanyisi lowo lulama yi nga ta ndzi nyika hi siku lerikulu kutani a yi nga nyiki mina ntsena kambe yi ta nyika ni hinkwavo lava tsakeleke ku humelela ka yona. lomunye lithi lakhe I have fought a good fight. I have finished the race. And I have remained faithful. Uh-huh. And now the prize awaits me, the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will give me on the day of his defense. And the prize is not just for me, but for all who are eagerly look forward to his appearing. Yeah. Yebadalo ayisiwe yamyedwa. Yeba yabo bonke labalangadelele nalabethabele ukubuya kwenkosi. Lithi lo muntu asithandaze. Baba kumele siyabonga livi lakho. Siyabonga Nkosi uthola umlayeto lovela kulomunye wemangawe akho. Uthi siphila kulomhlaba sisempini. Kodwa siyathola ukuthi namuhla ukhona nositshelako ukuthi yena waba nesibindi wakhuluma ngemlomo wakhe ngobe abona lakwentile athi ngikulwile kulalo kuhle awunathi Nkosi siyathandaza senke sibe magcawe latawukulwa kulalo kuhle size siyithethe inzima yethu ngegama likaJesu. Amen. La sifunza khona yinkulumo lena yeMpostoli Paul awusuke madoda. Namhla kuthiwa nguMpostoli Paul uqale waba mubi emehlweni kaNkulunkulu kusemSawuli asitha sebazalwane asitha salabangwe abahlupha ngoba bakhona abantu labasihluphako sina bazalwane singakhona ukuthi singadilwela njani singazivikela njani kanti liso lasimakade liyabuka. Wathi asaqhubeka Sawuli wathi athole incwadi yeliyohlupha abazalwane abaphazamise emkhondweni lizulu lasukuma. Haleluya. Nawe ungaphele amandla usakhonda sibakathe noma nama-challenges lobhekana nawo yazi ukuthi izulu ngeke limbukele liyasukuma libe nawe kodwa
wena ungaboni kanti ungaselisukumile lasukuma lizulu asedibele nehashi lakhe ayohlasela washaywa ngumbane wamlanda phasi ngoba indoda kaNkulunkulu ngeke ukhona ukuthi bapha uma usesezingeni lakho lodayela kakulo kodwa nawutamba phakathi indoda kaNkulunkulu kuyabika ukuthi uvume kwehla ube phasi simakade aqale kabusha nawe noma umsosaziwayo wendawo umashada phezulu la uthanda khona kube neyibongo ngapha nangapha kodwa uNkulunkulu angajabuli ngawo wadela kafika yena uyafika kwehlisa kuyise phansi abese uqala kabusha nawe ubese uyaphakama kancane kancane eyintweni zikaNkulunkulu uphakame bese uphinde ubona ngabonke abantu abanye bafakazi lo simazana kakhona bekumnondiko wala endaweni haleluya uyisenyusa mgwaqo sala endaweni kodwa fika uJesu nawumukela akuthintithe akupholishe usikhande manje sewumakukwase wala endaweni haleluya ngoba akafika uJesu akakushiyi njengokunjalo kunezinto ayishintshayo negama liyashintsha lashintsha igama likaSawuli waba nguPawuli lashintsha igama lika-Abraham laba ngu-Abraham haleluya nawe lingashintshelwa igama lapha nje sisakhuluma ngomphostoli Pawuli athi kulwile ukulowa kuhle ngibona elingawe mdotshwa kaNkulunkulu abathi nguStefano lokwathi asephinda shaywa ubuhlungu enyameni kodwa kaphinziselana wabuka ezulwini wabona izulu livuleka wakhamba umlayezo haleluya kumasuthi lokuma kwaJesu abonakala hlele ngasokunene saNkulunkulu kuyinkulumo ethi yeStefano noma ngihlabele ugcotshwa manje usafune kodwa la ezulwini you are most welcome ungakhathazeki ukuthi ivangeli ulitholile ungazuthi abanye abantu abalemukeli kahle nawutholele la Jesu libaphuma liyeki linebhadalo egcineni kunezinto-ke ezisiza umuntu ukuze alwe ukulwa okuhle ngizibeke mina ngamabomu ngathi odi abangu-5 nawufunza incwadi yaNumeri 33 ngingalijabulela ngesingisi Numeri 33 verse 50 to 55 ukhona ongasifundela sawubamba lapho di khona lapho Numbers 33 ukuze ulwe ukulwa okuhle ngibhaleke lapha ngathi labo di bakwenza ube nenkani yakomoya kodwa inkani singathi yini ngesingisi yi-resilient spirit noma yi-arrogant ngoba maningi lamagama othola ukuthi kungenzeka uwazi ngesintu kodwa ngesingisi ungawatholi kahle nami ngizamile ukuzulazula ukuthi kodwa yini inkani ngesingisi hayi bathi abanye abafowethu bathi hayi it can be arrogant but noma resilient spirit haleluya inkani sibe nabazalwane abanenkani spiritual inkani yakomoya yokuthi noma ngabe uSathane bekathi ukushayile uthi kodwa ngipheleli la ngiyekhaya ngiyawuphelela uvuka uzithathe unganisho njalo Jeremiya 8 verse 4 uthi kana umuntu uyawa angabe asavuka qhubeke nelwakho na ungathi kanento lekushayabo ube bese uyabhabhala ukuthi asephelile ngawo bani
the Lord. Labo thina laba bazokwenza ube nenkani spiritual. Thing number one, drive out. Ngani ongafuni ukusifundela? If you do not drive out the inhabitants of the land, those you allow to remain will become places in your eyes and roads in your sight. They will give you trouble in the land where you will live. Amen. Mama said, what does it feel like being number one? Not to drive out. Ungeke ube umzalwane ozobanengane uwazuqhubeka nokumesaba uNkulunkulu ulwe uzongena ezulwini uma ungakayenzi inkonzo yokwehlukana nezinto. Ivangeli elithela lifika la kufika unazo kanti akusizo ezikaNkulunkulu. Vuma ukwehlukana nezinto ezingavezi ubuzalwane. Drive out. Umzalwane ungahambi nakho konke. Abese kukhona lapho uJesu athi khona bonke labefika kuqala kunami bangemasela nebaphangi. Ababengeka nje bafika kusela lapho kuqala elivangeli lifika likhanza ulisela drive out untshontsha. Lo kusela beza kuzontshontsha wena kanti wena uNkulunkulu. Drive out umsele. Namabe wajona kuqala ungakabemukeli Jesu. Thana sawumtholile. Drive out umjona. Namabe uthakatha. Sasindisiwe manje. Drive out umthakathi. Singahambi nawe. Solo umthakathi. Wathi ukhona la endini yokuthandaza. Abazalwane bayabusaba hayi ngoba unenkazimulo kaNkulunkulu besaba imithi yabo. Wasolungehlukani nayo. Awubuke makhosi abasho ubuke makhe. Bese yamncenga uthi please man drive out. Ngegama lika Jesu. Wala zinto thina bazalwane uma sifuna ibandla likaNkulunkulu liphile silizwe libhoboka spiritual. Kuphume ilwini ngapha sihunyushwa ngapha. Hallelujah. Sibuzo bukhona kaNkulunkulu ebangeni. Kufuna sibe ngabazalwane sonke esingenele inkonzo yokudrive out izinto ivangeli isikhathi sinazo. Drive out. Thing number two, destroy. Kunezinto ofuna ukuthi ungehlukana nazo uthi drive out. Ungaziyeki zinjani. Zidestroy. Ngoba uma ungazidestroy usahamba la evangelini. Phela abantu abakhumbuleka ku-anyanisi baseGibhithe. Uzawuthi na ukhumbula izinto waziyeka ngoba wazibeka. Awuzidestroyanga. Na usikhumbula uyabuyela kalula kuzo. Kaluma ngabe uthe ngokwehlukana nalento wayibulala. Yebo sithi Nkosi yami nangabe bona umjolo udestroy umjolo. Vele ucrash. Uthi hey sekuphelile ngisekho lapho. Sekemukele uJesu mina umntwana kaNkulunkulu. Nangabe kubiza ngiphinde ngithole uphathina angimthole ngokwendlela kaNkulunkulu sengila evangelini. Hayi ukuthi ngihamba nomphako ungisize usindisiwe ubeke bhudi ngale uthi ngalelela kudle ukuvusela hello so wagcina nesithombe sakhe la efonini noma uthi uhambi naye ngoba wena ungala ekholweni uphinde ukhona nangale uya ungakalali uvula isithombe sakhe la efonini uthi ungikhandula ngoba awuka-destroy. Kodwa na destroy uya-delete na efonini. Delete nenamba yakhe. Ungazi umzalwane kodwa usele inombolo lwakho jola naye. Usele
Thing number one, drive out. Thing number two, destroy. Thing number three, demolish. Uyabona indaba yokudemolisha le ndaba ukuthi nangabe uyaphikisa uphikise ngale ndlela ukuthi noma ngabe une super glue oyethembile ngeke ukwazi ukuthatha lo lwakezo uthi lusukele ake lona. Uyabona into nawe udemolishile wayifikisa abayimpuphu. You demolish. Ubulala lokuthi noma kungathiwa sekunento lemnanzi kangakanani kule nto le ngiyibulele ayuphindze kuyele kuyo. Sincane somfundisi bathi abethandazela idemoni ingene entombazaneni athi fire phuma demon. Naselikhuluma idemoni yaze mfundisi ngiphume baba yini ngoba lo muntu lona ngimlethele imiliyoni. Umfundisi ke uthola ukuthi abazalwane abamnaki kahle financial ngoba uyacabanga uthi ngikhipha le demoni imiliyoni la wase nayo yalebele uthi phuma kuye demoni ungenelile. Angithi wonke umuntu uyayifuna imali kodwa uyithola njani? Somasi uyithola ngedemoni. Uyithola ngedemoni. Ayikhona. Awakhoda. Igolide nesiliva lingelakhe. Asibethembe. Awukosi yami asibethembe yena. Konke kuye kuyatholakala. Mina ngiyabantu kuba sebandleni ngelusemandla. Ibandla into elithi ngoba uthi asehlukane nempilo tethu kanti siphilisa ngato letingcolile letingakhombi ukuzalwana bathi kungcono sincishela le mali ansi sithola ngendlela langafuni ngayo ngoba ngithi mina akusikho khona. Haleluya. Akuloku umzalo wamthola imali kanje bathi kungcono simngishe imali bamdwendwele banganginiki imali kubeke mshumayele ngisithi ngilele ekhaya ngive ngena lingo umzalwane lo moya mhlambe kathi ngagcina umshumayela sengashatha lo ngapha asimfundisi ngithindwa uNkulunkulu ukuthi akunikeze na imali. Haleluya. Lo munye asimfundisi uthi uNkulunkulu akunikeze na imali angizange sengimeluse ngithi ngivula envelope bebeke ngayithatha envelope ngingayimali lapha kwami thandaze cela sibusiso sakho sebebala ngeke futhi ngifuna sheshe ngisuke la eceleni kwakho ungazushintsha ingcono. Haleluya. Asisonke yini ngoba sathi ngashintshisana kungasungamnika ngibonga thandaze unethe sibusiso kweshe la eceleni kwakho nami ngikhweshe la kuwo nawu kawushintsha ingcono uyishintshe ngasele. Athi nakuthatha udesign em17 yabona ngamnabo 4 or 5 months lo mnumzalwane wokwelinye ibandla wathinta omake bala eAssembly wathi uthi uNkulunkulu angikutekile umfundisi loyekele em17 ngoba aphile uNkulunkulu uthi angimnikeze na ifurniture. Labo make bavele bamfuna bamthola athi nangikhamba ngoma wathi nguyeke lona lesithombe bengisibonile amkhombisa uNkulunkulu wona mfundisi uyothatha na ifurniture. Ngathi siyafika lekhaya lakho kule furniture ngakhaza sizovele kuyilayisha evenini ugele bantwana bomakhelwane kuzabayisha evenini wase uyayidrive ila leveni ilayisha le furniture kulitafula netitulo ting6 netitulo tisekavome ngaplastic kunanawo wefaka titshata bomake letinhle ngakubona lokhu lenglass kudwetshwe X lapha emaglassini bese kuqala lokunye dimo lokunye leyo sethi
nje ihamba la etafuleni etulo ethi 6 usekusha uthi una 2 months akuthethe finisha so usakubhadala kodwa sewukhulumile simakade ukuthi akanikele nabo kimi ahamba phambili ngemoto sisaya lekhaya ngabo nasifika emnyango endlula wabhaka lamnyango director akabhaka ubukile sabuke emuva Sengisa safana ekhathe endlini sangena sathandaza nanasethi awusetha sesisodwa lo akasheshe kisahambe Hallelujah Wathambisa sathandaza asambe mama akubula asebenza ngosha ngemuva ngamiyana ngemva kwakhe uthi akahambe baba wahamba sesithandazile akazashintsha ingodo namanje solo thangisile into libahlathi khona haleluya ngoba sathana abashintshisa abantu ingodo athi afuna ukukunika isibusiso uyathi nje uNkulunkulu athi khipha la 1000 uyonikela umfundisi wakho noma khipha na 5000 uyothenga na isudu yemfundisi wakho ingabe lo mfundisi wakho umanya ngabothayi nangamasokisi nangamasudu kukhona inkwakho lamanya ngalo umfundisi wakho ngahle ngikhuluma njani nathi nami ngikhuluma lekuthunywe inkosi ngintendulele ngapha kodwa lengikhuluma umuntu aqamba naso sibusiso kubo drive out destroy demolish you drive out inzondo you drive out indebo you drive out emagugu you drive out umnishana ngegama likaJesu nambiza ukudestroy konke ukudestroy nambiza ukudemolish hallelujah number 4 distribute banuzalwane lowephanako oh right my parents ithola lo mnyemake bathi Dorcas lobeka phana kanti lokwephana kwakhe kutamdonsela kwekuthi sekafile similo sebazalwane sibane kwekuthi avuswe angathi nkathi bethu ukho ufuna kufa enzaphi class loso ngifuna kufa kude wamfikela Dorcas enayinkonzo lekahle kodwa ngoba libandla nalibusiseka naye lakhala bandla ngekufa kwaDorcas waphinda ukuthi ngebe uNkulunkulu umthandazela vuke kunetinto letingakaze tenteke mina abanye abantu kodwa ngekulalela uNkulunkulu wethe inzando kaNkulunkulu kungenteka kwele tinto letinhle letitawudala ngayo uze kusitakala nabanye abantu kuthi wafunzani kuzibani akunathi wafunzani kuzibani njengabona niyanasafira labadla imali yesono drive out ukudla imali yesono oh hallelujah kodwa uthi drive in kuphatha kahle bazalwane ube umzalwane lokavela buhlungu labathinze ngabo labakhathatekako ufune ukuthi ubabambisa njani bamane nabo baphinde bakhululekile njengawe ngeke uze ubakhalele ukuthi bakhululeke ungakasuki wena wangena nantatshule ndawo usuke bekungimi lona lokunabuhlungu umzalwane wethu lakubo ngabe kufuna kwenteka kanjani ngabe uyambambisa lo muntu noma financial qala wena umbambise financial napika uzile kudla umthandazele zina umthandazele hallelujah number 5 ngibhala lapha ukuthi kufuna ube umzalwane ogada idanger number 5 kulapha ekugcineni ku-verse 55 ukhona lo mfundza ukuthi if you don't drive out these things you don't destroy you don't demolish and you are not a giver you don't distribute newardrobe yakho imali yamiyana awukwazi
Tiyaguquka tibe ngemazubela la emehlweni akho. Oh, Nkosi yami. Ukhona noma sifundzela le verse. Make wangoswathi lapha. Awuphethe umfundzele verse 55. Lekunomero. Look, verse 55. God bless you. But if you fail to drive out the people who live in the land, if you fail to drive out the people, those who remain will be like splinters in your eyes. The people, look at the gosh. This is the Bible, this is soon, no matter this one. The down of the Masubela, and the Pena, ye the Masubela. We are one now, Mario, Sasan Puni, Negative to rain, who's here to pull up. Now, what's up with the What's in the Masubela? Who's what the Tigo, no from where you are now. That's a kid room in our salon. The down pits the part your way. The pass at the same And thorns in your sides. The pits even a man here for him to learn Marco, who was negatively at the tuna. He don't see the Gavana, who's not to say to the Gavana. But to that point, Gavana, negatively at the tuna, the Tigo, no from where you are. That's a kid room, no salon. They will harass you in the land where you live. Uma suthi ngabe uyema lapho sawuhlala phasi yini kuharaseka yasekela phasi yini kuharaseka kuyazeka letino titakuharasa eveni lapho ubathe njani wala wehlukana nelitiko kanti sewumtholile Jesu saluzila uthandazela kwehlukana netiko letingafuneki kuwe njengemzalwane. Drive out, destroy, demolish, distribute. If you don't, there will be a danger in your life. Kuyawuba ngemazubela kuphindze kube ngemanyeva. And I will do to you what I had planned to do to them. Amen. Ngiyabonga mntwana, sawukethi. Uma ngabe uba ngumzalwane loqinisela naletinto letingafuneki endlini yekholwa kodwa liqhubeke nato. Ubese uphila impilo yankunzana. Uyamathi inkunzana. Ukhona ulasmayeli noma umzalwane la ebandleni libandla nelibhizi ngabo awudifani wena. Kodwa ibenefit elibandla nawe ufuna le benefits. Sithi ke umkhuzana nje lo mnumzana unesibaya setingomo. Unetingabi. Lenye ingabi yakhe lethembile yamfela. Nazo ubamba lo munye kwenkuzana uyamkophela kuze kuqhutshwe ngokusetshenzwe la ekhaya. Hayi kwenkuzana ukuthi ayilani. Ijo yangena sibindi yadweba tiyalenga likhuba. Nasatibuya kulala namseleni. Aba bathe bayabukula kwankuzana. Wangazutha kuvo umzana wathula nje. Siyathi ke thina leselusa sakho phela. Bese wendele eminye intamo uthi umngisho umoya uvale impumulo uvale umlomo usindele phefumula kulenge emva kuphela. Uthi uvalile la ngempili kuthi
kanti esiyenza thine bese ulanza phela uthatha umsila ubambe ungathi awephula uwephula umsila uthi nami utambephula thulile nje kuzana bonisa isijila lenkomo abuke mafethu makhe ungabe isijila kangaka bese bathi hayi iplani yempilo asilanze mempelepele bazothi inyoni lo pelepele lomncane lo baba kakhulu awuthathe bawuvulela ngemva bawuthusheke la ekhaya lapho umva bathi tawushisa adume kunzana athule kunzana bagcina babona ukuthi isitafelo inkomo bayikhumula inkomo uyasuka kuqhamuka umnikati webhuchari uthi le bhuchari nyike inyama kufuneka inyama yenkomo emakhastoma seyafa ujika kanti umnumzane sobophelele isikhathi esikhundleni salele nduni ikhona seboshelele isikhathi athi lo mnumzane wesibaya hayi mina lengakunika yona unankunzana ngoba efanele abusisida ngakho la ekhaya angasisidi mana nathi tamthola njani ngoba nyalo akasababheke onke malanga lo msuku wakwanje khala ngedama ukuthi ho ngedama athi nkunzana lo lenakuvale namakhanzela lophinde kufe athi ngeke athabe sibaya nkunzana abale lo mnumzane sebafa kuphesha sibaya abaleke nkunzana sewujabule sibaya athi umnikati webhuchari nithi khona ngeke ngiyithole njalo athi ayisasuze nje ekele kwemuntu athi umnikati wesibaya hayi webhuchari njalo mina ngilala insimbi yamndani uyabona nami lapha nje umkhombe uthi naye yayikhanga lapha nalayathi naliya uthi nje ngiyo lena kanje bavele manje ngibe lapha nje ngithi ngibone ukuthi hayi nyalo ngishayile bese ngiyayekela itrigger ngiyishaya ngibeka phansi kanti famse uthi nathi ikhunyulwa ke lenkabi lokhu uzana kubhatile lapha abhate khona nasetibuya setikhunyulwa tinkabi bese kuyaqhamuka nakho iphendule hawu kube kahle kube njalo wathi ngalelanga kusuka lo mnikati webhuchari yathi nathi ikhunyulwa waqhamuka kuzana yathula lethu tangamphendule wathi kuzana wabafowethu nathula nawa mphendule lapho wathi kuzana uyathi ngibhlungu lesivile ngapha sengithatha kangaka mina kethu athi ngilethi thinde umnumzane wesibaya ngoba wena ufuna ingene ejokeni sewuvumelene nemnikati webhuchari uthi ubulawe wena bantu bayodidinga kawo athi kuzana mina ngifi athi athule mkuzana kuthiwa lelo langa eme angadli ilanga lo acabanga ukuthi kodwa ngentaba kuze ngingabulawa athi athulile mkuzana ilanga lonke angadli alambe mkuzana angene esibayeni valo etsamba amahalala ebuseni dosa loketama tikalade tisisatsabuka sibaya mkuzana hayi masitsabule mkuzana leyo langa sibaya abukele nje labona mkuzana nabo bazama lokhanza ukuthi siyahlanganyela siyakhonda nangabo first week leso sinikele ibhizinisi bona bayabika beko sodolo wokuzana belisoko yababona mzukwana kunemakhala nakuzakhona umzalwane lo wende esiposi sothile funa kuyotekwa icala lakhe bafika kuqala kuzomhlangela nga-11 bafike nga-10 bese lolo kumsebenzi lobalulekile la ebandleni hayi abathi luphi bayethi izathu ukuba ngabika babambekile bonkuzana belisoko hayi uthi sifika lapho ukuzana setikhona leti sitimtshele lo angisijabula isibaya nathi uthi umnumzane ekuseni uvula engakunjani sibaya udosa joka leqala uyakibinda iyena leli phambili nase uligema lakhe sekufuneka babambelele esikani ikhuma ngenzamo nabasibangele esibaya ikhuma ngenzamo lele ngene esikhundleni sakuzana aphume kuzana angakabikho aye lapha ejokeni afika phakamise lijoka ngeliphonjo ligangenzanyeni afase strobe umnumzana athi hey
uyawuhlupheka ke namuhla kanti umzala khona nakufile ukuthi hey lokhu kuyashisa ndihambe ndingabe ndingene simini ngene kuba past idonse ndoshonele ndibuye idonse ndele ndibuye idonse ndele nathi sindibuya kusithathu ikhuba libambejeni abhalejeni asiphakade umzala ayele asiphakade ayele aphakame umzala afake amandla akhe onke asiphakade umzala liyenyemuke lithe phume umnumzana sibayabukele athi yena ndani bo lakhe hapha manje sedamba tidodwa sedifika lempilweni masini angathine ukuthi kukhuzele ukuthi boya tidonsa umnumzana tijikisa ati kuyisa mseleni tiphinza tidonsa sawumile umnumzane sekilawulwa umnumzana tingani athasuka umnumzane athi yabona lento lento umnumzane ude kule ngaphambi mnana ngiyakangidela kanje ngiyashintsha ingqondo manje ngiyaxolisa umuntu webutsha akusafuni nakuzana ungazuthi lesipani sami sesisime ngaye ukuzana oh haleluya athi afike umuntu webutsha awubaba ngiyaxolisa kakhulu athi umuntu webutsha sesibende na petrol sekujene mikho ngithi nothwala ukuzana athi lo babe noma yinto ifunako ngingayibhadala asize ukuzana wami ngoba sewudala usindo lakini namuhla abantu bakethu kunabantu bebaphila impilo yeka ngokuzana kodwa ngayishintsha lento lomuntu athi namuhla ngifuna kwenza into lefuna ngusimakathe ngisemntwana kaNkulunkulu uze simakathe ashintshe noma besathi noma ungafa athi uNkulunkulu angisafuni ngalomuntu wami ngoba noma sakwenda sewusibusiso kini sewulusindo nabazalwane nento uyama sasafarishi akhona nomzalwane lo namuka uNkulunkulu uyafuna sina sinabo bazalwane labaphila impilo yabonkuzana nabandeni bayishintshe lento usemashintsha nokuphefumula usengamene nenyama usemashintsha mntaka baba ajabule uNkulunkulu ngawe noma bekangajabuli suka namuhla angatala uNkulunkulu ajabule ngawe oh haleluya uNkulunkulu msize noma bekenkunzana wesonto manje ngiyishintshe lento namuhla uzoshintsha nomqondo noma bosocabanga ukuthi noma ngafa kodwa usale wenza zonke izaba zokuthi awufuni lutho mami ngoba sengibuye ngumzalwane odestroyile wademolisha wadistributor wabasobhala nedanger uthi angabanjwa idanger wayivika idanger ngokuthi abese uyaphenduka soba isidalwa esisha sewuphila impilo yokujabulisa simakathe asivale betothandaza sesiyathandaza ngegama likaJesu sesiyathandaza